Maina,
Let us pray. Na e whaia fwoi le nei tae ao ma le nei no whanga. Yo mātou fwoi nei tupulanga mātou te nofo ai. Fio mai a nganga pa iae, baptiso ina o mātou tangata tāpua i te tōtasi. Mātou te avatu ai le taulanga e te tau mo no mea malau fio. Come Holy Spirit and fill each and every one of our worshipers, either in space or live. We ask that you continue to minister to us and reveal your grace to our worshiping beings. Amen. Lo tato wa mata nei saminga i le pese le tosku wha tato te olioli te nai tato wa tato special choir. Let us pray. Le tua sinsili e se o le tamā ma le tina oio I mātou uma. O mātou tamaina oe o wā whapeo na pau o mātou tamā. Whapeo na tautalatasi I lātou ma whai o lātou manatu. Whapenala o fio na pau tautalatasi. Whaifo I lava lo fina ngalo e o noa ma tangata.
A o mātou tau tina ina oe o wā whapeo le tina. O na au atu lona loto I lana whanau. Whasusu I lana tama. O whapenala o fio o na e manatu mai I le tangata na e whaia. Mai e whangaina I mātou mai lo mate saupa ia. Na e whaali manino I lo walo e Jesu Kiriso ina waliu tino tangata le upu. Sa mau whaatasi mai mātou, sa bori mawina foi I latou o latou tupulanga mai ia. Le o mātou maua mai ai le nei kanona mal whatutuanga. Le o mātou whaau wau ai o na mātou pai atu I le pa ia o lao fio. O le tapena ina e lao fio o le nā whaoratanga mai lawa I lo mātai sau pa ia. O se mea e ofa I le tangata. E maofa I le tangata. O le mātou loto mai le nei tae ao. O le mātou mafau I le lawea I na saunia e lao fio. E leo na ua mātou angasako. O ua manatu tonu. O ua mātou ana matausia ni au polo inga matulafono. Lola valofa ma lofa muti vale na maliu ai ke riso masuyo I mātou. A o mātou wanga salalawa. Le mele na mātou te fia ai na ua tā lapu I pui o lo malupa ia le nei tae ao. Vai ese I mātou mai le vao nuku ma le vao tangata. Mātou te o mai le nei whale tāpua e whasifo atu I a te oe le li ie. Wa oai ea a mātou wō I ai pe a whai o I a te oe le ola ma le ola e whakavau. Le me leo o mātou te talo le li ie se I sila alofa mai I le tāpua I ngā osia lo nuku ma lau e kalesia. Ma se I e talia mai so mātou vai. Mātou te le malama ato toa I a te oe le li ie. A paule nei mautinoa o lo I a mātou. O le mea le ao na te tau na whai e tangata. O mātou usu mai e pe na mātou masani ai le aso sā ma le aso sā. Na mātou fia pai atu le tūpao lo la e. Ma lo mātou tantununga e su ai o mātou wiwi. E manui ai lo nuku ma lau e kalesia mai mātou uma. E utu ai lau whengainga na whai o mātou tua a. I lale whatuatua na mua lawa. Me I whasolo solo le nā whengainga mo mātou ainga I o mātou fo I tupulanga. Mo mātou whaftai ai le ngā ruenga na te pena I lātou na momo atu I ai mātou. Lātou te pena ina le nei malai, le nei mila, le nei whale. I ai meise fo I le nei whale apitanga mo lawa fio e le I whaia ni lima. O mātou la mona I le nganga whaaftai le tele male anonoai o loa lofa I le tangata. O ai ea I mātou wa e manatu mai ai. O ai I mātou whatawaa. E fuatia o mātou teimi ma whana o mātou manatu. Wa e asi mai ai I ai mātou. O mātou o maifo I le nei vai tau o le e te veni. Mātou te whaatali atu le whaolatanga na e saunia lo walo o Jesu Kiriso. Na te wala mai le pepe o Kirisimasi. O mātou te taloa o mātou te pena. O mātou whaatalitali. I o nei o mātou te pena whaatala noa. O foi nei o mātou whaatalitali whaanoa noa. Ai o mātou te pena e pe o tangata e eiso lātou whamoe moe. Ma mātou whatalitali fia ma oli foi I lau fio. A walo whaali mai I le lumanai. O mātou te talo I e iailau whamanuianga I la mātou e kalesia I nei. Mata mai lava I se au pito matua. Se I o I se o au pito I titi. Ngā ruenga lo whenga I ai le malosio le nuku. I e whaangaina pēr lo lātou soifua ma le ola. Rui ina ele tamau ainga o le nei atunu.
Maua tupe e fesoasoani o latou aiga e maise lau ekalesia. Matou mantua foʻi tamāma tinā matutua o lo matou nuu ua o atu i le taulotoʻiga o lo latou soifua. Ia iā i latou le file mū atoa o lauafio. Teitaʻina i latou i loo alofa tunoa ina ua oo ina faigatā le soifua ma le ola. O matou mantua foʻi tupulaga talavou o tama mataini a o tauina o latou mafofau tupuaʻe lo latou tino o matou tatalo le alii ia faamaina tupulaga a lenei o lotu e tauala mai ai le finagalo o lauafio. Matou tatalo foʻi mo tamaiti laiti tupuaʻe i latou ma lo latou le iloa se mea tasi. O tele foʻi ina babysit e telefoni ma iPads. La matou tatalo le alii ia se taimi e mafutaina ai i latou e lou agaga paia. Ua o ia mea na faia le tagata e uma foʻi e fano foʻi manatu o le tagata ia mafai ona maua i latou lo finagalo a mawhai ona latou i ite i aise isi o langa e sili atu nei lo lenei o lo latou iai. Ia ona mawhai lea ona ofi atu le finagalo o lauafio i o atou tamaiti laiti. Fauauina ai latou ma tuuina ai le faamoemoe i o latou loto. Ia ua galuega o loo fotu ai mai le mumanaʻi. O matou manatua ai o matou aiga o loo salalau i tuefā o le lalolagi. I so se mea o iai tagata ia na feʻau ma galuega seʻiliga manuia i mafutaina e lou agaga paia tuliloina e lou alofa ia maua pea ni avanoa i le lumanaʻi matou te mafuta ai. Matou tatalo foʻi ma manatua lau ekalesia i le lalolagi aoao ia i latou ua matou gagana faatasi tu maga i fanua faatasi lo matou tofi lenei mai lauafio le alii se oua e tatulafoina i matou manatua o matou atunuu na matou fananau mai ai i matou ia mai Samoa ae le galo ai foʻi ia i matou i latou na ola ma fananau ia tunuu i fafo o loo pipiʻi le mau i lo matou tofi o lo matou tatalo o faali manino mai pea lauafio ia i matou. Ni mawhai ona matou iloa o na tausi o mea alofa taleni tofi ua tuuina mai ia i matou. O matou feagai ma taimi faigatā o lenei vaitau e le gata ua paʻū le tālā o loo fai ma tupua tausi a lenei atunuu. O matou vaai atu foʻi ua siʻisiʻi i luga le tau o le siliva ma le aulo. Ua fai lea ma mea ua fesiligia ai ma masalosalo tagata i fatamanu na utu i ai le tamao aiga. A lenei ua faatasina i o matou tupulaga. O le matou tatalo le alii e faali manino mai i lau o faatuatua. Ia laveina i matou mai lei le fili e ona lamatia ai le soifua ma le ola fiafia o le tagata. Ia matou lilifa pea i lo finagalo maua ooga e manuia ai i matou e le gata o matou tupulaga ae fape foʻi i latou o loo fai mai. O matou tatalo ma manatua le galuega a le kalesia i le lalolagi aoao so se mea o loo tausuina ai le puvai o le ola atali ma le ola faaleagaga e auauna o matou tatalo i alu ma le mana ma ua ni agaga stele ua le mālō lauafio aʻoaʻo mai pea lauafio iā i matou le alii e maise vaitau o le eteveni faatalitali o le matou faatuatuaga kerisiano o le matou tatalo ia vea lenei vaitau e fai ma uala e faamalosia ai i matou toe maua ai ni manatu
Ia wale tau samafo o lumanai I mātou. Manuia lau whaingaluenga I nei. Ngata I te whono malona lau. Ia ifo ni whamanuianga lau whio lau whaingaluenga. Wao, te akono, whanatua, mawhutanga tina. Se I o lava I a mātou whanau. Ia ngata I a mātou I le nei o lotu. Ia whapena fo ina I ele manuia o lau whio. I ta ngata samo uma I le lalolangi au. We gather here every week, Lord, discerning your face, trying to figure out why are we here. As we participate in our rituals, in our festivities, as we are mindful of this Advent season, we ask that you continue to come afresh and reveal yourself to us so we may know you and fall in love with your grace. We ask that you continue to use these services. That is our custom of reading the Bible and singing your praises, our custom of talking to you through prayer and meditation, that you continue to use those apparatus to further your graces in our hearts. Ia le nala mātou te talo leli ie. A iei te talo ua te tawana mātou te talo atuai au le vai o le uauna. Ua mātou te talo leli ie se ie tali mai e tusa malo sila fia o le una. I le suafa Iesu Kiriso lo mātou li ima lo mātou whaola. Ua mātou wole ma te talo atuai. Amen. Oh
i mātou le nei la mona. E siri atu le manuia o le foai. I lo le manuia o le natitalia le kalesia. We give you thanks for this opportunity to give to the work that your Spirit is doing here. We ask your blessing on all those who gave. In Jesus' name we pray. Amen. If you want to do a tato feito wina, tu se fifilio le Mateo se furu maltasi, tato feitau fe le fufua i le furupu e lua, whapau mai furupu e se furu maltasi. Reading this morning is in the bulletin, Matthew chapter 11, verse 2 to 11. We'll be reading responsibly in the language of our ancestors, our Tofi. O la mona I Ioane I le whanapui o ngā ruenga a Keriso. O na awina mai ai lea e ia ni o na soko se toa lua. Natali atu ai leo Yesu o whapeatu ia te ila ua. Ina o atu ia o lua ma whaeilo atu ia Ioane. O mea na o lua whalongo iai ma vaai iai. O kura tawa somo o sarapari pili. O whamamaina le pela ma o longo tutuli. O whaatuli o e na o tima o whorua i a whotitata e i e na tima. E manuia fui se le tausuai I a te ako. Wao, o na o ane leo e na una Yesu I le moto sanata I a Ioane. Na o toko atu e le mau e mata I a. O le uipea o unuina e le matanga. Pena o tō o lava e mata I ni a. O le tangata ea o ofu I ofu malulu. Fauta. O e ofu I ofu marulu o I maota o tupu I lato. Au lea ea o tō o atu I mata I ai. O le mea whita ea, e me oni, o te whai ati o tō. E siri lawa ia I le mea whita. Wa o ia lea o tusi mai I ai. Fauta o te awina atu lau sa vali I o luma. O lena te teuteua lo wala I o luma. E moni, o te whai ati o tō. I le tu mai e whanau I whawhine se sili a Ioane Baptiso. A o lea o pito I titi le maa o le lahi. E sili lea a te ia. Ia whamuia te le maile tuea le tātou whaitau na whalongolongo I upo ana a whiunga pa ia. Tumo watu pe ia te ia na lava vi e ale tu lava. O le vaiaso lo toru le nei o le vaitau e te veni. Ke whongaina e plestene o mafutanga oli. Le whiaule nā mo tātou le nei vaiaso. Vaiaso o mawhae sa tātou whatalitali ai le file mo ia le vaiaso le nei o tātou whatalitali oli. Pe o lak mai tau le vaitau le nei. Pe o le vaitau le nei ua o pe I tātou o lo whale pui. Pe tātou e leo ni tangata e sa loto e mawhai una whai se tala. Pe tātou o tangata o lo constrained I a manatu. I vai tau le nei. Vai aso o mawaena. Ato ai le lua tausanga I a te sema le aso se furu. Talo na mōlo tātou whalesa I si. Mai lawa I le nā aso matautia
Sa tātou tāpua i e whapea, tāpua i whale i e, alolofa mai fo isi ka lesia ma maua so tātou no fuanga tāpua i ai. Nei whu tātou mapu mai le nei whale sā o no tātou uso i le usisi. Le nei o maua mai i tātou e le e te veni le nei tau sanga o lo whapea o no tātou whaia. E si tau le lea Samoa o lo i le whanipupui Corcoran, California. E whai pēa ma mawhiso o tai. O lata nei le luas puru tau sanga o le whanipupui si tau le lea. O landa te talo e fia te amai i tua ina i sause i au ngā i rona ainga. Ia ma la tātou e kalesia foi. O tukanatu o le winga le nei o le te veni. Mo i tātou le nei tau sanga, e pese i o lo o whanoa noa se tia le sa o loto tātou i le nei vai tau. Piko le awha pēr, tai umā le sasai, te tau ana whatutu no fōa, te uri whalisa mai o na te collapse fo i lea. Pei tātou o le whanaunga Israelu o malanga i le bao i ni tau sanga se tele. Te tala atu fo'i le tusi whai te waso i le neitai au. Te tātou maua ai Ioane le Baptiso o loo i le whalipupui. Yo le winga le nao le mai tau le nei le newa yaso. Ioane sa paramaloa i newa yaso o mawai. Ave ana o onga i tangata maurunga o le malo. Le newa yaso o i le whalipupui Ioane. No folai Ioane e whapupui whamai whalongo atua e iei mea la tutupu. Tele ia mea o whai e le ri. A ami no lea e Ioane ana so e tō lua ma whai atu e o maia i nā o. Si ioa se i whesili le tangata lea o oe o le na waolo ia. Oe o le tangata lea na mātou whaatali, e le o oe lea na o pero whetaina, e le tataui a te au o na tatala le no noa o se mai. O oe e lea pe mātou te whaatali se isi. Te manatu a loka se isi e whapupui e whimana o lava i ni tala mai le homeland, lo na ainga, i tala mai whafo, ni tala e ese mai nei lo tala o whanga i na ai i lātou i tutonu. Tala o sa o tonga. Ioane o se o ona maoni i lana ngā ruenga. Ustai. Whakamolango fo i le tua. Ia le in trouble in the state. Ave lana tala i a herota le o whalepui ai o ia. Le na o whalepui la o lona tino. O constrain e fuiona mafo fonga. O leo sa o loto e whaile mea e loto i ai. O whatula fonoina mea uma. Ua tau mate lona whamoe moe i le tua. Atonu regret e Ioane i ana onga, atonu lo manatu ia, ana ui loa lava e o te lehalu le o wala lea. Ana ui loa lava o te whaalongo i su te maa o Sakaria. Ia le newo whalepupui ia ona o lau mori mau. When John was incarcerated, he started to doubt himself. He started to wonder if this was the right thing for him to do, was to challenge the people in power. Now he's in prison. Not only is he physically incarcerated under custody, but his mind was also constrained. He was not able to think freely. He was not able to discern the Spirit of God as it moves through his thoughts. His office, instead of the big, wide
forest is now constrained to an 8x5 cell. So he was beginning to doubt himself. So he sends two disciples when he heard that Jesus was doing the work that he came to do, and he asked this question, are you the one? Or should we continue to wait? Peo le tawa le na o le aso le nei ua o fisili sili o ane. Peo le mea ele tau na whai. Me tonu lava na le ua iai tātou, le ua lua nei tau sama talu na mū le whalisa. Ia le pe slow lava. Slow le o mai o le ngā luenga. Tuai mai pe mita. Fale le malu pero tātou no whanga. E ruma natu na maso sawa i ane. Regretful i ane ano i loa lava. Te le whapea na whaia. Salo o whape nāfo inisio i tātou. Whisili sili. Se ili po fele fina ngalo le tua. Ia ele le anga le whisili. A whaia whisili mai tangata o lo tui matangi o lo. Te manatu se whisili le leile na e whai manui mo i tātou. Tangata o lo i tutono o le asusio. Tangata o lo mau pelo na manatu i le ngaluenga le tua a whisili le tangata le nā le lei. E pio le mea le nāna iai le apostolo Ioane. Le awa sai tio o ia le whanpui pui. Le whai awala mona e ia ua masaro salo rona loto i le finangalo le tua. Io i nāla na sau i lana whisili. O atu so i le li o na whai atu le li o mai. O mai i nā ba ai ma whaalongo. O na ave lo le o rua le tali. Whatatau na whisili o lo matai. Ia o mai tama o na whaiatu leo le li o pupula ta waso. Sa wawali pipili. Longo tutuli. Whatutuina i latou na whioti. Ta lai fu le tala le lei i e matiti. Lesi le mea tātou te maua mai le tala le nei. Ese le te tele o ngā ruenga. O mori mausili nā nei loa o tala e whai atu iai. E muli nei au na whaise la aunga le lei. O ngā ruenga na whai le lava yaso o mawai. Ia o mori mau leo te tele nā. Te manatu e whapena fo i le si umanga lo iei tātou. Ui lau ina mūro tātou whalesa alau te whaalongo atu pe lava. Te akono lo tufa pēr mea ai lewa yaso ma lewa yaso. Ia ina mūro tātou whalesa. Alau te ai a ofo i nātu e tangataro lātou soifua ma le ola. A wale atua ma lona whina ngalo. Ina whina whaile Christmas breakfast le. O whai pese e pe o le winga le nao. O le vai taune nei. Tātou te whisili ma tātou masau salo. Ia e whai pere ngā ruenga. E teimi e whawai mua e le tua le tangata. O ne whato a whawai leo le whalesa. E alu tangata whatutua i ai. I stemi e manao le nuu tau nuu ia i kanana ua lewa tau sanga. Ene ua umana ta pena e le tua loto tangata e ola tau kanana. Ona tau nuu ro lea o le malanga. E si ta mai whaitau lea e tātou te i ite ai e le o le mea lea na expecte Ioane.
o umaneo na whamatala e leli I so I ngā ruenga o lo tutupu. Whi mai lo leo lana tala e manuia fo I se le tausuwai ia te au. Blessed is anyone who is not offended by what I have done. Pio le manatu o le li, o ngā luenga ia ua tautala atuai o ia, e matua off lava ma le expectation e le ngata ia Ioane le Baptiso, au tangata iuta ia umalawa. Ai sea, le ngana whatali tangata I se Mesia malosi, se Mesia tautalatasi, se Mesia na te ao ina tangata, langa le to ilango o tangata iuteia, le malo Roma, ma toe whaafo I le mamalu o le nu o le tua, I te mia o tupu ta vita. Pio le mele lesa whatalitali I ei tangata, asa una le li, I le olona fina ngalona. Le tala noa mai le li I le talai o le tala le lei I e matitipa. Au le theme lava la o tangata Israel, le tau lia tangata matitipa, e ala na matitipa ona ua whamala I ina e le atua. Peo le ethos le nā o tangata Israel. Mea nā sa lato tatali e I se Mesia malosi. Se Mesia e mawhai e ia ona a whai ni tangata malosi. Si I le taua I le maloroma. E lo manatu na whano noa Ioane le Baptiso ina o watu le mori mau. O ngā ruenga I e ia whai e le Mesia. Whapupula mata o tā waso. Sava vali pipini. Neni ngā ruenga nai loa ise tua malosi. Ana tau mai o lae whai e ia ni tangata se to tele e oe. Si I le tau e le maloroma, whaaftai. Ana se tau mai fo I o lela ata pena le defense attorney e finau rona sa ora tonga. Mai le whale pui e herota, whaaftai. Awa tau atu nei tala I a Ioane. Te manatu na whanua noa Ioane. Nei loa fo I le li. Wa whanua noa o mai Israel. Ona oto role e ia. Whasi whaitau lea. Amo ia le tausuai. Amo ia fo I se le tausuai I a te au. Ona o nei mea o whaia. We are so used to a big and powerful God. Israel was waiting for a Messiah that is powerful, that is able to command many bodies. But Jesus had something totally different than their expectation. Tatali e Ioane se whamasinoma, a sau Yesu ma le whaamanga longa. Tatali e Ioane le afi, a sau Yesu ma le whaamalo longa. Tatali e Israelu le pelu, a sau Yesu ma le file mo. Mawhai ona tausuai tātou, le tuai ona tulai mai ora tātou whalesa, le o lua tausanga talu ana mū. Tātou manao ia whaia ia, o tai sau le wala au. Tausuai e tangata ina o umi o whatamilo milo. Whamai aleni, e manuia o tō pe ale tausuai ia te au. Wingo le tala le li a mawhai o no tō be without loss. A mawhai o no tō talia le vaitau o le te veni whatalitali male oli oli. O na manuia lo leo o tō e sili nei o le manuia o lo i e nei. Mana alawa tātou i e whaia le tua se vāvenga, se mea fōu, se mea o fōfongia. Fina ngalo lava o le tua ia sao o na whai e ia o lona fina ngalo I tangata ia amu ia I tātou pe a tātou le tau suwai o
ona o ia mea o ia whaia mo o tātou. Ia, male manatu muli muli. E ui lava ina whale pui pui o ane le baptiso. E ui lava ina utoe o se anga o na whaamutaina le atua o lana ngā luena. Alo manatu o le li e tā ua pēr le tangata tui matangi olo. Pito i tō la tātou whaitau na whesiri ai le li ina ua o tamai a tō rua e awe le wheau. Whesiri i tangata ia na muli muritai. Ea, na tō o e a i le vau. Oi nau tō o e sa ili. Le ale mena tō o i le mele nasa fiti fa bena. Super feta ea. Na tō o e sa ili tangata o lo ofu malulu. Le e o e mawai mena. E o le mena tō woe wa ai, e se le whaalia le atua i ate o tō, nei lolo tō expectations. E pio le manatu o le li, e mawhai o na maua e o tō se me sili atu nei lolo le mena o tō whamoe moe i ai. Pe a whai lava e mawhai e o tō o na o maule e se senga lea, o le tausu ai, ma le oli oli, o le alanga, ma le file mo. A mawhai o tōu na whaatausunu le mauti noa ma le mauti noa. A mawhai o tōu na whaatausunu le māsalo-salo o le tangata ma le mauti noa o le whamavau o le tua. A mawhai e oe o na whaafeusu wai me e ua. O na ato o toa la ia o le message a Ioane i ate o tōu. Tangata le o whai pui pui. Ia moi. Le o whai tawina o na aso. Ioe. E lea besea i ale tā ua o lana ngā ruenga wha perfecta. Io na oto rola ia le li ina i upu muli muli nā whi mai. I tamaiti uma lava na whana nau i whiwhine Israelu mai lava i le amatanga. Le ia se isi sili atu na le Ioane baptismo. Le ia ma se isi sili atu. Le isi le meta una whatufunga ina il tato o whainga ruenga o upu nei le li. Upu wha atu i le langi. Upu mati la tila e whaavai lunga ni mea e Faiai ia. Te leo le nei upu ma le to te leo nei whawhine Israelu. Famiglia li le maua lava e se isi o ane baptiso. Ia na alu o fula iu. Na to folio le si me muli muli le famiglia. A hui ai le maua lunga o Ioane le baptiso. O se o pito i titi i le malo le atua, le malo le na o sawe fai. Le malole manuia o mai pipili ta waso tangata feoti. Le malole e talai e talalelei e matatipa. O sea o pito i titi o le namalo e sili atu o ia Ioane il baptismo. From a psychological basis, you will be able to see into the insides of Christ and how he was able to create as he went along. Came up with this idea that though the person is in prison, confined not only bodily but psychologically and mentally, he was the best there ever was. And then to be able to say that as high as John the Baptist has gotten, in the echelon of prophetic witness, the least of our brothers and sisters in this kingdom is so much more than John the Baptist. Le whaingofia o ngā leli. Am whau tātou tō whaitau ma tō whaitau iai, o
Na tātou whaalongolongo lea o whetalai mai le tua I teimi tātou te whanau noa ai. Ma whaiona ato o toa I nā lana whaasoa mo I tātou. I leo pōmala lo tātou o tunu I nei Amerika o le nei awa I tau e telea I na mali liu tangata. Le ngata I tangata mātutua I ai. Pena I fo ia tupulanga Talofa ai se a o le so lato fa moe. Ono le mea sa lato fa moe ia I leo wa fata sina nei. Sa maua tupe ia lato ngā ruenga le nei wa vaea I teimi o teu balance sheet a corporate America. O wai anu wali mua o le tausanga. Ia whai ana fa noa ai le tangata. Whai ona le maua iso na wha moe to whaau wau lona soifua. Lea o onga o tātou maua I le whaitau I le nei aso. Nei tusa lava pe le o ngatasi o tātou mana o ma le finangalo o le tua. A tātou na nofo I pe I nā. Tātou tu I pe le mui papanga. Tātou ono sa I pe I lana ngā ruenga. Ele pine o na ato toa leo lo tātou whamoe moe. Ma o le tātou malosi, sau fui malama o na toe langa fui leo lo tātou malo. Ia o lo tatalo. Ia o ngātai mi uma tātou te tāpua ia I le tua. Langa ai o tātou tangata ngā rurue. Tufunga ina ai o tātou tangata I tofi o wala uina I tātou. Le ngata I le ne o loto. Ia e whape foki o tātou o tunu. O mai e le tualo na file mu e te ina I tātou le nei vai tau o le te veni. O tātou whatalitali atu le pepe o kirisimasi. Le whaola tanga na sao nia e le tua mo I tātou. La tātou whai ule nei sa minga le pese te ina tātou e le ufi pese. Pese se lau osu ufitu. Le upu fia.
te lato whaftai tātou whapese. Lo sami le leo vi ino tāpu inga. I lewa yaso, ngate le neiva yaso. Ia whakufu i le nei tau sanga o le vai atu. I mo pero tō malosi. I mo tō leo le lei. Ia pele tua tō maluema. Ia o le fono le kalesia pe na latu tato kutini pe mai a tato tapo inga le ni tai au. Ia ko nai mena o fia fo ina atu. Malanga tato tutupe fo wai tu fo isu rutino tato fatasi tina le talia sa fe mai fe malanga. Ia fu whanga moe ia mo manansi tu fu ile tu le neva yaso. Ia talo sanga le leoa. Atasi mantele o mea no piai fu ile tatu tunu. A misi lato mafuta mai le ea. Te talo i o tu fia pera i o tu whanga moenga uma. Ia lofa tunu o le tua mai. Mai lawe le tua le talo. Mo te talo uma o lofa mahoni o te talo ina. Ia la tatou whai ui nei samina le talo. Let us pray. We thank you, Father, for the insights that we've been able to glean from these scriptures that have been part of our canon and faith for thousands of years. And the message is very clear that we should be joyful as we wait for the Advent season to progress. We ask now that you keep us and bind us until we meet again. O mātou o i le si ui o le nei tāpua inga. Le mātou te taro le li i e whaongaina pē lau o fio o mātou tau mawhainga, vai. Whanatu i nā ailo o lofa mo le tangata. Whalotu te leina ai o mātou tangata ngā rurue. Te whatufunga i nā atili e foi. E ni tā leni o lo i ai mātou. Ala mātou tu ua. E tumo mai o mātou lunga le lofa tuno tele o Yesu Kiriso lo mātou li whaoa. Le lofa muti vale o le atua le tamaa. Te me mafutanga le motusia malo o ngā mapaia. Le lunga pele i ai mātou malau whanau whatutua i le lorangi au au. Nei maso umai o le whakavau lawa.